apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, nagawid ka mo gaya man, Tata Beltran. Kapilisan nga agawid ak, tayo sumot ti kunat yanak kaw. Ti anak mo ka day ngagtrab-trabaho ijay syudad, Tata? Why? Sakitan naman gayam ti itultulong na kanyak. Lunad duma, isingir na pa yun no makaungot kanyak. Ay nawaw. Iti anya ka no makagapu, Tata? Jak manamaw iti anak kaw. Talaga akit di anaimot day jaya. No agsasaw, kaslawan na itulong ko kenkwa na iday. Ay, una yun ti kasta na pasamak kada kayo? Nasaysaya at mo't lang ti kastaw. Ngam ti inal daw apagpupudutan nak ti anak kaw. Sa bagay, Tata. Uray simple laeng ti biag, do natal na mayatlat ta. Pudno launa iti kunam, Wanda. Uray agmay saak lang iti kalapaw kaw. Tinapatag, natal na ti aglawlaw kaw. Nagawid matgayam ni Tata Beltran di tabalay da mare. Wen, hindi pa'y napalabas alawas mare. Asino nga iti kadwa na di takalapaw na. May sana mo lang maririta. Ni Nana Suling ngay. Saan nga agawid? Ni Tata Beltran lang ti adda di takalapaw na. Ta isukan no ti pinagawid ti anak na. Inaldaw da ka no apagpupudutan ijay. Ay nawaw. Kaasimot nga rod no kasta, mare. Wen nga rod, mare. Nakakaasi ti adda ka sa saad na ita. Ay, nakapigpig sa man ng titudo kun angin na. Kumustamot nga tan dagiti mula ta anat na tong ija garden, irik lakay. May tangarod ba kay? Madanagan at paikit di. Ay, nawaw. Anya day jay, bubong samot. Tan, dyan na itayab. Ijay. Ay, di mo makita day jaya. No sana kang bigdot. Amangan no bubong mutin ni Tata Beltran day jay lakay. Kasano ko maamay tayam? La, mga no kurang tilansa. Wano saan, mga no saan naigalo ta nasaya at lakay. Ay, awanan mabasamot din day jay. Sapay nagpigsa titudo naman. Kunak man mo ija syudad, ti pagnanaadan na. Na, pinagtalaw ka numot ti anak na. Iso napilitan anagawid. Na, lakayan di tao. Taasin mo ta. Una, ay, irwar mo man kit diti kapote. Tama pa no bisitaan, lakay. Ay, apo, ang mga numatudtudwan mo to, ni di kalapaw na. Kumusta kayo, Tata Beltran? Lasaya at aklata, Eric. Nakaumay kamay. Imbaw nak ni bagat ko. Nakita na ngamin anay tayab ti bubungyaw. Uwan nga raw. Nakapigpig sa ngamin ti angin na. No kaya't yo, makilinong kayo pa langin di balay. Tapno saan kayo ang mabasa? Sanay. Mabalin pa paglinungan ti kalapaw kao. Kasi kayo may. Di kayo madanagan. Awanda kayo sa mapasamak kanya. Sumurot kayo kit di kanyak, Tata. Welcome kayo di balay. Sanay. Ituyak langay. Sumardeng tumut laeng titudo na. Ayan nga ni Tata Beltran lakay. Di naman kayak ti sumurot bakit? Ay nawaw. Kasanon lumabasa ijay. Awanda ka sa mapasamak kanyak. Kuna naman. Naimbag kumaan mo sumardeng mo titudo na. Huwag nga ron. Talaga adi na kayak ti sumurot kanyak. Sige, sarong karakto laang itong sumardeng titudo na kay. Wala, tulungan tayo. Tapno matarimaan ti kalapaw na. Tapno sana may tayab ti bubong na.
No kasta, talaga bubong ti kalapaw na dyan nakitak na itayam. Uy, bakit? Ay, kaasimot lakay. Ala, unayan ti kastoy napasamak iti kalapaw yu, tata. Uwan nga raw nakaw. Naimag ata si Mardang mutlaang ang titudo na. Saan kayo kadi anabasa? Saan ba't kitday? No, apay ngamin adi kay si Murot, idiin baon ko nila kay ko. Awan ata adalata matbain ka. Ay natata, awan ti duma amang tulong kada kayo. No dida kami akaaruba yo. Nang runa pa'y kat agmay-may sa kayo dito'y balayo. Ay, ipadas kuntuman ti dumawat iti tulong para kada kayo, tata. Sika no adaan mo mabalin na pagdawatan. Wen tata, dagiti kalugaran tayo matlaeng Saan damot siguro nga imot, tata? Anya na ito papil nga igam mo, Mari Wanda? Solicitation letter, mare. Ay, nawaw. Solicitation letter para iti anya, Mare? Para kani Tata Beltran, mare. Anyat na pasamak kan ko hanaya, Mare? Naitayab ti bubong ti kalapaw na, di nagtudo, mare. Anya? Wen, po. Nagpasyara kiti ayan da itay, kat madlaw daanan ti materialis ti kalapaw na. Mano atawan ngamin, nga awan nagnaud ijay, Mare. Ay, kauwen, mare. Amangan kit di ko nakno, dati maitulong mumot di ta, mare. Tatulungan tayo jay lakay. Mang tedak, Mare. Dagiti kabagyan na ngay. Nakontak mo ka di, Mare? Saan, mare? Saan mo makontak ti cellphone number da? Amangan no nagsukat dan. No Facebook, nakapsot mo ti signal dito'y lugar tayo. Kanjak amo ti Facebook ti anak na, mare. Day tangag pa'y sutirigat na. Amangan no di daan mo ti mapaspasamak kan kwa na dito'y. Una, natayo laangan ti namnamaan na makatulong kan kwa na, mare. Dakkel samot ang dinaurnong akwarta para ka ni Tata Beltran, bakit? Wen, panagkunakot umanayin da ito'y maigatang iti materyales. At dapay kit di sobra na Anya ti plano yo ka ni Kumari Rita? Igatang yo iti materyales, wano cash nga itadyo keng kuwana. Panagkunam lakay. May mayat nga ta, no igatang milaangan iti materyales ti daduma. No para kanyak, igatang yon iti materyales ti daduma. Tapno marugyan mimutan ti mang tarimaan iti kalapaw na. Ti mabati akwarta, itadyo keng kuwana. Tapno adda igatang na iti masapsapol na. Tata, da ito'y tinabati iti kwarta na solicit para kada kayo. Ay, agyaman naklaunay Wanda. Ay, dakkel ko maday ta ang inggatang mimot iti materyales ti daduma. Tapno matarimaan ti kalapaw yo, tata. Agyaman nakmanay. Igatang yo kadagiti masapsapol yo ti kwartaan na batbati, Wen, Wanda. Wen gayam. Awan mo't siguro ti papanan nyo inton bigat, tata. Awan mo't kitday. No kasta nga ron, kasaritak nila kay ko. Ibagak agrugyandan ti mang tarimaan iti kalapaw yo, tapno malpasan. Dandanin malpas ti kalapaw ni Tata Beltran, Mare. Naparta ka talaga nila kay mo. Wen, mare, damot dagiti kaaruba, katulungan na. Dakkel met atulong kan Tata Beltran day ta. Pudno launay, mare. Awanan ti pagdanagan na, no kastang agtudong. Ay, secured mat siguro ni Jay, Mare. Ay, manungay tinabati akas kan kwa na, Mare. Adamot nasurok at 3,000, mare. Dakkel mat gayam tinakolekta, Mare. Ay, nawaw. Nakolektata kunam, mare. Manulang mat tinakolektak, Mare. Wen dakkel na tulong dayjay kan kwa na, mare. Nalpasan ti kalapaw ni Tata Beltran, bakit? Agi na naakmutan inton bigat.
Ay awan ti parikot lakay. Agina ka laeng. Siya akong ti mangiwayway itinwang ta. Ken agsibog iti mulmula ta. Agyaman bakit? Ay, gayam, nausaryo ka di amin ang materyales ang nagatang lakay? Uwan bakit? Sakto lang tinagatang ang materyales. Oh, okay nga rod. Naimbaglaang ta saan ang nagkurang? Di na ba ti akas? Intod mon ka ni tata? Wen, imbagak nga igatang na iti masapsapul na. Husto ang tapno ada pangrugyan na. Talaga mo ta nakakaasipi man ti kasasaad na ita. Da kayo mati lumabas, tata. Sa dino tinagapuan niyo? Di ta tersina. Adala na pan ko ginatang. Ay, nawaw. Sigarilyo matain bulsayo, tata. Ako sumatiliw-liwak Adapay arak, anayon na? Agas ti bandog ko. Narigat mo tiyag may sakit. Anya? Dayta tinangigatangan nyo iti kwarta nga intulong da kada kayo, tata? Sumatiliw-liwak, Rita. Ay, sayang ti kwarta. Ano kastalaang, tata? Kasano ko maasayang kat inumagmat ti arak. Saan mo't amay basura? Imbis nga igatang nyo iti sidaan nyo? Gimatangag mat iti sardinas si Dikalman. Wen ngam saan ko maabisyo ti papanan ti kwarta na itulong kada kayo. Tapno saan asayang, tata? Aday bagakken ka, Mari Wanda. Anya day tamare. Adamat gayang bisyo ni Tata Beltran. Bisyo? Limabas iti paraangan me. Kat arak ken sigarilyo mati awit na. Ay nawaw. Kaano, mare? Idi kalman. Arak tinangigatangan na itinaawat na atulong, mare? Wen, mare. Ay napo. Inbagakmut nga igatang na iti masapsapol na, mare. Nobisyo nanday jay. Talaga ang masapul ti bagina ti sigarilyo ken arak, mare. Sayang lang tinaytad atulong ken kuana. Saysayangan namat kadagiti awan ka is ka na bambanag. Na, mapanak tuman iti ayanda, mare. Wen, mare. Bagbag amjay lakay. Ang mga nobisyo ti papapanan ti kwarta na itulong tayo ken kuana. Anyan tulangan nga iti bagadag iti kalugaran tayo anang ted. Anya ti kaya sa wenda ito, Tata Beltran? Wanda, nakaumay ka mag. Agasem man day ta aboti ti arak, tata? Dayta, tinangigat-gatangan nyo iti kwartaan na solicit para kada kayo, tata. Kastoy nga men. Ay na, tata. Saan ang maiparbeng abisyo ti pangigastuan nyo iti tulong ang naawat nyo? Usaran nyo kit di kuma para iti pagsayaatan nyo, tata. Iti kasta nga edad nyo. Maalayo pa ilang ti agbartag ka nagsigarilyo? Kailiw nga min ti bagik ti arak kan sigarilyo. Agpudno kayo man kanyak, tata. Bisyo ka di ti makagapo no apay a pinapanaw da kayo ti anak kyo? Ay, kamali ti tao at tinulungan tayo lakay. Sayang laeng. Kasano mo ta kamali? Bakit? Adamot gayang bisyo na day dyan lakay. Anya? Nakita ni Maririta nga arak ken sigarilyo tinangigatangan na iti kwarta. Ket idi napanak iti ayanda, agasem naurnong ti bote ti arak ijay. Ha? Nanay. Amangan mo't no ti bisyo na tigapuna no apay a pinapanaw ti anak na. Ay, dayta ti saan tayo nga amula kay. Awan mo't nga ti kontak tayo kadaan ti suling. Na yan na dyan lakay. Sayang lang ti bannog mo ang nagsulisit para kinkwana. Ay, dayta nga ket lakay. Ang lesson learned mo't kanyak. Tainton sumarsaro no, pilyek to na nasaya at dagiti tulungak. Naimbagman ta na panunot yu tinagpasyar dito'y lugar tayo na nasuling. Ay, wide. Umay ko lang sa rungkaran ni Tata Mabiltran.
Dito'y lugar tayo nga ta, tinagawidan na. No, ada sa balay, anapanan na. Dito'y tinagawidan na, auntie. Ay, kuna laki din no, ada ti sa balay, nagturungan na. Kinapudno na. Nagsolicit pa'y ni Mari Wanda iti tulong para iti asawa yo. Iso anatarimaanan ti kalapaw pagnanaadan na. Tidakes na laeng, arak ken sigarilyo mat tinangigat-gatangan na iti nabati a kwarta na. Sinayang na laeng nana. Ay, dayta, bisyaw, ti makagapaw. No apaya pinapanaw ti anak may. Nasursuro na ngamin ka ti agbisyaw. Sipod nagnaed ijay syudad. Awan lat gatangan na no di arak ken sigarilyaw. Iso nga inaldaw pagsasawan ti anak may. Basol na matgayam. Ngam no ag istorya kasla inosente. Ay awanan sigurado na dismaya dagiti tattaw na ayat at tumulong ken kuana. Gapo iti kasjay nga aramid na. Talaga nga awan ti babain mo, sika, Beltran! Agasim man dagita buti ti arat. Ay, nawaw. Anya char aramidam ni tayo sulay. Ha? Ti kunam siguro, jak amaw ti kalukwam. Awan da ka nga aramidag. Di ka di mabain. Di ka mabain, abisyo, ipapapanan ti kwartaan na sulisit da para ken ka. Talaga nga awan ti pagnakmaman niya. Agasam ngay dayta. Da kami kanupay iti anak mo, ti dakas kadag iti is-istoryaam iti karubam. Agpalawagak makag. Kasano kanita? Awanan, Beltran. Iti kastagay na rabid mo. Awanan ti mayat at tumulong kin ka. Nadismaya da abinain. Ala! Bisyo pamar! No di ka pa'y lagnakam. Ang mga nuday tantupay bisyaw ti mga lakid ka. Ay, nawaw! Ikan tayo, iti importansya ti tunggal tulong a maawat tayo. Tasaan nga amin kat mapagasatan a makaawat iti tulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.